sve prilazimo četnicima. Još nije se raznamo. Znaš kako smo radili posao. To ni u filmovima nema. Mi smo za pol sata jednostavno kompletan čot uzeli, digli liniju, okružili kompletan taj bataljon četnika koji se nalazi u velikom skočaju. Čuli smo totalno skočaj sa istočne i jugoistočne strane. Litrićev vod, dalje Faraoni iz slavne 511. brigade koji posjedaju položaje skroz do one ondje uvale koja se uvlači prema čotu. Jedinice HVO-a su otišle da posjedaju liniju, a poslije toga Tigrovi će izvršiti čišćenje samog mjesta. Slušam, tuče tank. Ja kad bio četnika je puno pod našom kontrolom. Nek najde, dečko. Pazi sad kad on rokne tank, ti onda reci gdje treba. Idem pred njim na noge. Bježe, vidim, bježe iz kuća, ne znam gdje se nalaze. Sad će biti dan parkati. Ako bude pravo da će pešio. Može. Žaba, slušaš li? Ja sve gledam, Dilan. To nas pravi. Eno haubice. Tuče ga već ne ščipa. Tuče. Ali Litrić je prije. Bihan plavi prije. Ali. E pa šalim sva 3-4 momka pravo. Vivore Litrić je prije. Slušam. Oni 100% održavaju da što prije bravo dođe da si štupi. Ne smijemo im to dozvoliti. A ne daj! Još jedne. Žabac, pali, bježi! Bježi, žabac! Pogodio je tamo. Bježi! Hrvastori, buši žabac. Bježi, žabac, on neće bježi! Sve je cilj, što god pogledi, sve je cilj. Bježi, žabac! Joj, uzim da upravo tu pični, sve šve daleko. Ali Ličić prije. Da. Kako je taj sad i tekom tamo ispod tebe? Gdje je bio zuhru, ne znaš meni. Pa tuci ga bar zvoljamo.